Ispred Rebronja rodio se u selu Goduše u opštini Bijelo Polje 1942. godine, u vrijeme kada su se kopali krompiri, po riječima njegove majke Đule Đukić sa Police, koja je bila više stočar no domaćica. Otac Iljaz, više stočar no zemljoradnik. Od njegovog rođenja odredio mu je sudbinu pjevajući svake noći uz gusle krajišnice o bošnjačkim junacima, bojevima i ljubavima. Otac Iljaz znao je, pored epskih, i nešto lirskih pjesama, a naučio ih je od Kasuma Rebronje. Bihor je kraj poznat po narodnoj epici i pričanju uz vatru do kasnu noć. To je područje omeđeno s juga Limom, sa sjevera Pešterskim poljem, sa zapada rijekom Bistricom i Đalovskom klisurom, sa istoka rijekom Lješnicom, te planinama Jaštak, Turjak i Vlahovi. Pa taj zavičaj jeste baš tu od Rožaja 6 sahata je hoda. Nekada bilo kada se merilo do Rožaja, do Bilog Polja nešto kraće. Onaj koji hodi kao jelen može i za 3 sahata da stigne i do Berana, do Sjenice, malo dalje nego do Rožaja. To je jedan jako zanimljiv kraj. Ja kad to kažem, taj zavičaj podrazumijevam svu tu dolinu Lima i dolinu Ibra i Vlahove i to je jedan kraj, takav kraj pun je nekakvih putova, pun je nekakvih šipuraka, žena, bar onaj kraj koji ja pamtim, onih žena koje beru pored puta te šipurke, to je pastira, pastirica, imala nešto čega tu i pastoralno, možda to sve nestaje, ali ipak nešto i ostaje. I to su bile nekada magistrale, velike magistrale, rimske magistrale gdje su prolazili ti putovi od Dubrovnika, od Sarajeva prema Peći, prema Skoplju, prema Skadru, prema Beogradu. Taj jedan put je išao od Dubrovnika preko Bilog Polja i sada je ostao jedan most više Bilog Polja, gore negdje kod Pripčića. Pa onda dolinom Lima, pa dolinom Lješnice išlo vam preko Turjaka i preko Rožaja za Peć, za Mitrovicu. Znači da je taj kraj bio sav ispresecan tim velikim, vrlo važnim magistralama gdje su išli i vojnici i trgovci u novije, kasnije vrijeme, naročito ovi Dubrovčani koji su prodavali razne igle, razne čohu, kadifu, britve, razne srpove, šta sve nisu, a kupovali su šta su mogli da kupe tu. Nisu čaj kupovali, nije se ni znalo valjda za taj čaj, ali su kupovali smok, sir, vunu, smolu, od pčela, vosak. I to je ta uglavnom sirotinja bila koja je jedva živjela, ali pastiri, ti koji su imali stoku, oni su malo bolje živjeli. Oskudice su velike bile. Velike su oskudice bile u žitu, slabo je to rađalo, pa je bila glad koja se odrazila sve do dana današnje. Sve u svemu to je jedan vrlo zanimljiv, vrlo bogat kraj i kraj koji je dao veliki broj pisaca, naročito ta Limska dolina. Tu je Mihajlo Lalić, tu je Ćamil Sijerić, tu je Miodrag Bulatović i koliko sve ne drugih pisaca. Ja se naravno sećam tog zavičaja, sećam se tih odlazaka kada ne bi bilo žita za kukuruz, kad se išlo u Peć, pa se išlo preko Rožaja. To je jedan dosta naporan put i vrlo opasan put, zavisilo od vremena. Od vremena je li to vreme bilo mirno ili je bilo opasno.
A i klimatskih uslova. Ja, i klimatskih, naravno, uslova i klimatskih, jer je trebalo preći, na primjer, iz Bihora preko Popče pa preko Vlahova. Vlahovi su vrlo opasni, tamo prema Gusnicama, gde umoran čovjek može i da se napije te studene vode i da jednostavno da mu popucaju vene ako se odmori i toga. Pored toga, pored tih mećava i toga, bilo je komita, bilo je razni otimača, pa čovjek nosi, na primjer, žito, vreću kukuruza iz peći i nekomu to uzme. Bihor, Ćamilu Sijariću. Putnik bez kaputa to je. Vuk kraj čurke koja bere pored puta šipurke. To je divlje saće, obad što satire goveda, samari, praće. Snijeg, cvijet, helda. Bihor, dijete s jeseni, neoprano od pekmeza. Slama ženi da se šteni, teletu zategnuta veza. U vrtu krtice, slana, veću bila mak šaraljke. Proboden vol, crvi, rana. Na pragu žene karaljke. Kroz Bihor močila peraljke. Suša, jesen, sve prašno. Čirameti, šibicari, varaljke. Znalci dlana, izvarano brašno. Smatra se da se grad Bihor nalazi na istočnoj padini lijeve obale rijeke Lješnice, nedaleko od ušća u Lim. Dobio je ime po tvrđavi Bihor, u kojoj su živjeli peharnici, dvorani shodno srednjovjekovnoj tituli. Oduvijek su ovim brdima odjekivale pjesme o životu, prošlom i sadašnjem. A o samom Bihoru Ismet Rebronje je kazivao: Bihor je bunar iz kojeg vadim ono što pišem, iako su gotovo sve već povadili Mihajlo Lalić, Miodrag Bulatović i Ćamil Sijarić. Bihor je jedna enklava u fundamentu Slovenska. Ima u Bihoru planina po imenu Lađevac. Ime dolazi od imena boginje Lade i ladanja, procesije u njenu čast. Lada znači ljubav. Na Lađevcu su bile procesije i u čast paganskih bogova, naročito Peruna. To nam otkrivaju neka sačuvana zrnca iz davnih običaja i mikrotoponimija. Ima indicija da je Lađevac bio glavni hram slovenskog politeizma u dolini Lima i Raške. Mislim da je na ruševinama Lađevačkog paganskog slovenskog hrama nastalo i čuveno Mirosavljevo jevanđelje. Na Bagdata bijeloga grada bi Bagdata 12 godina ne obimuvara oduvara, a kamoli učinio kvara. Niti nađe od Bagdata grada, utvrdila bagdatska kraljica. No da vidi sultana seli
Na dvoru je lonžu otvorio, pa je ovako care besedio. Lale moje paše i veziri, bi Bagdata 12 godina, ne obimuvara od uvara, a kamoli učinio kvara. Utvrdila bagdatska kraljica, još mi sitnu knjigu učinila, da ostavim stola Istanbula i da idem u divlje krajine. Došla ka zverkom večerati, pa me pitam paše i veziri, šta nam valja sada učiniti? Šute paše, a šute veziri, ne pušćaju glasa ni avaza. No da vidiš Nezira vezira, on je ovako caru besjedio. Sultan care ogrijalo sunce, Bagdad nikad nećeš osvojiti, da ga piješ 1000 godina. Ismet se rodio u porodici sa 5 braće i 3 sestre. Još nekoliko su djece u porodici odnijele bolesti i ratne i gladne godine. Bavilo se stočarstvom i čuvala stoka od malena po okolnim livadama. Evo, nalazim se ispred kuće gdje je Ismet živio i radio i pisao i stvarao ta njegova književna djela ovdje u ovoj kući. Tačnije u ovoj sobi ovdje su ova 2 prozora. Tu je negdje bio negdje oko 7-8 godina. Kad se vratio iz vojske, negdje 66. godine do 71. je tu živeo. Onda smo odselili za Novi Pazar. Iza ovamo kuća je bila stara, tu je Ismet rođen 42. godine. Davno to bilo. Ja sam kao dijete ovdje došao od 7 godina i 7 godina sam i živio ovdje isto i svi odselili dalje. To je ovdje Ismet pisao, imao jednu pisaću mašinu i stalno sam mogao čuti zvuk od te mašine, što je nama bilo kao deci interesantno za to vrijeme. Dok bi pisao pesme, nije baš mogao neko tu da dođe kod njega u posjetu. Mogao jedino jedan rođak sa kojim on bio mnogo dobar drug, Maruf Rebronja, on je bio ovlašćen da uđe kod njega bez poziva. Tu je imao prostoriju, tu je imao sobu, tu je pisao, tu je stvarao. Nije moglo da se uđe u sobu od knjiga. Zabranjen je ulaz bilo, pisalo je da svak ne može tu da uđe, osim Marufa Rebronje, koji je bio veliki šaldžija, prijatelj, drug i smetao. Marufe, reče, ne mogu tebe da odolim, ti ulazi kad hoćeš. A drugi nije mogao jer mu je smetalo, on je stvarao, pisao i tako to.
Ovdje je dosta tih prvih knjiga koje on objavio ovdje, baš u ovoj sobi napisano ovdje, u ovoj kući. Mi smo prije toga živjeli gore iznad brda, gore bila, gdje nam je bila stara kuća. Prvo svi smo to ovdje gdje se rodio, pa smo dobili gore, jedan dio, gore smo napravili kuću i ponovno se vratili ovdje. Tako da odavde ovo nam je bila posljednja stanica za Godušu, otišli smo za Pazar odavde i inače odavde ko deca Ismet je išao u školu dole Godušu, pa još dalje Lozna dole, ima odavde možda 7-8 km, možda i više. Ismet je išao u školu do 4. razreda kod učitelja Leksa. Učio ga je prvim slovima i otac Iljaz, koji je u to vrijeme bio pismen čovjek i koji je znao 20-ak krajišnica na pamet, a znao je i dosta lirskih pjesama. Sve je to uticalo da se od malena kod Ismeta razvije ljubav prema riječima i knjigama. Ruševina stala, jedna strana stoji. Prva slova ovdje sam naučio. I ko bi rekao da iz ove škole postanem profesor historije. Ovdje je Ismet isto radio negdje oko 10 godina sa prekidima. Prije vojske i posle vojske do 72. A zimi kako se išlo? Skije je imao, ali možda da bi mu i poslužilo tu, ali velike su strane tu, sve je rizično bilo. Skije je više Ismet koristio kad smo bili u Dedovicama. Tamo su tereni pogodniji za skijanje i naročito kad je površica. Zimi kad padne snijeg metar, pa poslije stegne, ja bi za njim, i čak sam ja skije jedne nabavio Javorove, kupio namo kod onih Lukača, profesora fizike u Pazaru, Šerif i Idris, kod njih sam kupio te skije, dao sam mnogo svesaka, listova za te skije. Javorove su bile, sa njima nije imalo. Moj otac je bio guslar što mu ravnog nije bilo. Pamtio je, samo bi jednom pročitao pjesmaricu, krajišnicu, pamtio je. To Ismet slušao uveče? Ismet je slušao, ovi su guslari naši, moj otac je od Kasuma, našeg bližnjeg svojte rođaka, naučio. Kasum je bio čak i učitelj Avdu Međedoviću. Ismet, kad je išao u učiteljsku je učio 3 razreda u Novom Pazaru. 4. je otišao u Foču. Donio nam je loptu, prvu loptu na ovu teritoriju. Lopte to... I igrali smo gore zvano blato. Čak je Ismet pisao o tome blatu, jer je tu nekad bilo jezero, pa je vremenom to jezero oteklo i sve ove česme ovdje što imamo, ovu česmu kod Kule, Pečevac, Jankovac, sve su te vode, česme od jezera sa blata. Blato prevedeno znači jezero, nekad bilo jezero. Ismet je tu igrao fudbal sa nama, Adel Rebronja, Maruf, tu se igralo, tu se borba vodila velika. Evo sad ovdje, posle 45 godina ja ovdje dolazim prvo da vidim ovo mjesto. A ovu kuću, ovu kulu su gradili Dibrani iz Debra. Tada su se zvali Dibrani, iz Makedonskog grada. Ja mislim jedina ovdje kuća od kamena koja je bila urađena. Ove druge su bile, što vidite ovamo, ovo je bio naš najbliži rođak ovdje, Ćamil. Ova kuća. Dole je kamen, gore od Brvana kuća. Ovo je bilo malo naprednija gradnja.
Mi ko deca ovde bi se igrali, ali kad bi Ismet bio ovde, morali smo da smanjimo ton, ne bi smeli da ga lajmimo jako, jer ometali smo njegovo pisanje i rad. Inače je bio dosta strog i ko učitelj i onako. Došli smo iz Dedovica. To je zaselak Goduše, prema Dobrodolama. Vuko je zavičaj pravi, leglo, kolijevka, jer odavde potiču stari moji. Ismet je volio tu, zato što je rođen tu, eno Duvarina tamo, stare kuće. U ovoj kuli je živio, tu je imao prostoriju, tu je imao sobu, tu je pisao, tu je stvarao. Vrlo rano sam počeo da pišem. Prvo sam počeo da sastavljam kad nisam ni znao da čitam, pod uticajem te porodice, pod uticajem tih pesama, narodnih lirike, narodne lirike, epike, usmenog tog stvaralaštva u tom jednom vrlo bogatom Bihoru, gde je moj dalji rođak Kasun bio jedan od najboljih tih pevača, pa je i moj otac od njega nešto bio nasledio. On je njega učio tim pesmama, hteo je da priprema nekakvoga svoga naslednika. I pod uticajem svega toga, pod uticajem tog Kasuma, pod uticajem tih ostalih pevača, ja njega ne tuvim, ali tuvim ove druge njegove učenike i nešto, da je neka kazna Božja, neko te kazni da se tim baviš. Zbog čega kazni? Pa i ja ne znam, to je neka kazna, sad te sile, kakve su sile, ja nisam mnogo ili uopšte religiozan da mogu o tome da govorim, ali nešto postoji. To je neko prokletstvo, umjesto da se čovjek bavi jednim normalnim poslovima, da bude dućanđija, da bude dobar pastir, da bude dobar drvoseča ili dobar kovač. On se bavi jednim poslom koji ne donosi ništa i gde je stalno u sukobu sa okolinom, sa sredinom, teo to ili ne. I sada u drugom razredu ja napišem pesmu, jednu pesmicu, ne znam o čemu je bila, ali pod uticajem čitanke, ja sam tamo gledao te pesmice u tim čitankama i nije mi bilo nikad jasno šta je ono dole ispod, to je bio potpis, ja to nisam razumeo, Elim Pelim, Prežihov, Voranc ili ne znam kako se sve zvali ti ljudi, takvih imena u Bihoru nema, niti sam ja ikad za njih čuo i pitam učitelju šta je ovo dole, šta ovo piše, kaže to je, autor. Na crnom ga đavo znat sad šta je autor, ja ne znam ni to, dalje ne smijem da pitam. Ne pitam deda šta je ovo dole, ded ne zna da čita, ali ja mu pročitam to, kaže pa to je država, kaže to država radi, ko zna šta država radi, on nikad nije ni voleo državu, ni jednu državu, šta će država samo dođe, ili ti donese bolest, ili ti uzme porez, ili ti oduzme tu stoku i to su ljudi koji su bili vezani za zemlju, vezani za stoku, nije on to voleo. I onda ja to pišem, tako godinama te i to vidim, ja čitam, ja druge, te dolaze ti dečji listovi, dolaze nekakav Tito pionir sa Cetinja, i ja vidim te moje pesmice su kao te, a ponekad bolje, šaljem jer neće da objavim. I jedan put, već tu je negde pri kraju te osnovne škole, pošaljem ja, a oni meni odgovore, kaže, teo si, kaže, tada su pisali neke odgovore, da napišeš na istu temu i pesmu i priču, nažalost, nije uspelo ni jedno ni drugo.
Majku mu nije što mi to rekoše, nego što će i drugi čitati, znaš, da me malo obrukaju. I ja to, bilo mi je jedan udarac veliki, ali neću ja da odustanem i to pričam Ibrahimu Hadžiću. Bili smo mi drugovi još kao deca smo se znali, nije on znao da ja pišem, ni jedan za drugoga nismo znali da pišemo, ali smo bili drugovi. Tamo je moja rodbina živjela tu kuće do kuće i onda sam ja tu dolazio kod brata moga oca i mi smo se tako družili. Tek ovde, kad je bio on ovde u gimnaziji, smo saznali da mi nešto pišemo. Ja mu to se poverim, kaže on meni, pa i ja sam, kaže, tako poslao i mene su, kaže, nešto zeznuli, sad ne pamtim kako, još gore su njega zeznuli nego mene. Rafet spava. Magla nečije čelo steže ovo veče. Kiša ulazi u jezivi grob mog brata. I nešto počelo njegovo telo da žvaće. I ono mesto na licu gde sam ga poljubio. Prvi i jedini put, a vek beži. Tvoja bašta i cvijeće ponovo kisne. Samo majka ponekad noću vrisne i moli da je jesenas lepo, da je sinu dobro. Dođi, brate, jedno jutro malo. Kupio sam ti novu sviralu. Ti nisi umro. Ovo nam je bila posljednja stanica za Godušu, otišli smo za Pazar odavde. Baka ga je doveo u Pazar učiteljsku. Išli su pešice preko Krlja, Moravca, Gradac, Melaje, Moran i ovamo i upisao ga u učiteljsku. Učio je tu, mučio se i ja sam, kaže, morao da idem da bi što prije završio učiteljsku u 4 godine i ide u Foču. U Novom Pazaru stanuje u đačkom domu. Učiteljskom školom Ismet nije bio zadovoljan. U pjesničkoj sekciji dodijelili su mu da piše dječje pjesme, a on je htio da piše druge pjesme i tako se pojavilo neslaganje među njima. Ismet je pobjegao u Foču i tamo završio učiteljsku školu. Tamo je bio i član književne sekcije. Po sjećanju književnika Fajza Softića, 3 mlada učitelja i školska druga, rođeni u okolnim selima, započinjali su svoju dugogodišnju učiteljsku službu u bihorskim školama. Ismet Rebronja, rođen u Goduši, Jagoš Kuč u Crhlju i brat Rifat u Vrbama. Mladi, obrazovani, lijepi. Radio sam sa Ismetom 4 godine, ja u Crhlju, on u Goduši, družili se Vojo Obradović, ja, Ismet, Murat Ćorović, tako. Kako se sjećate Ismet Rebronja? Sjećam se kao sad da ga gledam. On je završio 4 godine ili 3 u Novom Pazaru, pa je otišao u Foču, te je dovršio 4. godinu, 5. Kakvi su bili ti školski dani? Sjećate li se toga? Odlično. Novi Pazar je bio majka za siromašne, za gladne. Sjećam se jedan put u restoranu Lipa naručili jednu porciju, a 2 kašike da donese konobar. A što 2 kašike? Nemamo da plati. Konobar donese 2 porcije i naplati jednu. On je skoro stalno bio u biblioteci. Sjećam se jedan profesor, naš razrednik, kaže, ugledajte se na Ismeta, stalno je u biblioteci, čita knjige i novine i tako da.
tako da je pisao i onda i tako. On je radio u Goduši, ja sam radio u Crhlju. Goduša je bila matična škola, a Crhelj je bila područna škola, područno odeljenje. U proljeće te 1966. godine u školu iz bosanskog gradića Derventa dođoše još dvije učiteljice. Jedna se zvala Jela, a druga Hamida. Bile su djevojke tek završile učiteljsku školu. Došle i ostale. I mi se združimo, djevojke mlade, 20 godina, dan po dan, javi se ljubav. A odakle su bile one? One su bile iz Dervente, iz Bosne. Otkud one iz Dervente odu? Za vrijeme Jugoslavije konkurs je bilo gdje objavljen, po konkursu došle i tako da. Te Isme se prvi oženio, ja drugi i tako. A koliko je trajalo to između dok se niste oženili? Pa 5-6 mjeseci, možda i godina dana. Ja sam već godinu dana se vodao sa mojom ženom, a Ismet je to prekratio. I kad bi došao Vojo Obradović i Jagoš Kuč kod Ismeta, on je živio na gornjem spratu, a porodica dolje. Na tavanu je i jedan krug bio ovako isečen i kad bi trebalo piće da se doturi ili ručak, odozdo majka ili ja znam, donosili su da ne smeta gostima tako. Sjećam se kao čovjeka koji je vanredno bio i u svom ponašanju, i u pisanju, i u ophođenju prema drugima. Čujem da je ustanovljena i nagrada Ismet Rebronja, a ja na to imam odgovor, tu nagradu ne može svak da dobije. Treba biti poseban, treba shvatiti Ismeta i njegovu poeziju i njegov život. Svim ljudima zapazio sam da su bore na čelu vodoravne, njemu su bile uspravne. Posebno je bio obilježen kao čovjek koji se rijetko rađa. Evo danas došlo je do dotoka Ismeta u Dušinu baštu, u našu baštu. I ovo je meni jedan poseban dan. Sjećam ga se da smo bili u njegovoj kući, da je imao vjeverice u stanu, u sobi i mnogo cigareta. One bi to mrvile, sve ispod kreveta. Ako bi našao neku zdravu, mi bismo to ispalili, a ako ne, on je kazao bravo, one su to našle. Kako sam znao, pa bi opet šteku kupio i nikad se nije žalio što su mu one uništile te cigarete. I jedne godine Ismet kroz prozor gleda jedno ždrebe u ječmu. Ono ždrebe jede, ječam hara. I kaže, ja gledam ono ždrebe, ne pada mi na što ono čini štetu, nego što je fino, što jede i tako da. Kad jedna pesnička duša, da li je bio Kemo ili neko, vratio se, došao do vrata i vratio se. Kaže, Kemo, ili je bio neko drugi, ne znam. Šta je što ne uđe? Kaže, napisano, zabranjen ulaz. Pa ja sam napisao za Godušane, za ove dokoličane, ne za tebe. Krenuli bi nas trojica u Beograd i nailazimo kod Požege na jednu fabriku koja drobi kamenje. Kaže, ovo je fabrika besmisla. Kad bi drugi put naišli, kaže, evo je besmislara. Tako da je, a po Beogradu nikad nije išao peške ili sve, uvijek taksi. Taksi. I tako, sjećam ga se i bogat sam tim sjećanjem. Volim što smo se znali i što smo se družili. I u Goduši sam počeo da radim, on je jednu godinu prije mene, pa me hrabrio. Pa mi onda kazao, ako dođe kurirka za šporet da sjedne zimi, ona će da plete ili da prede, jer se grije sa djecom. A ti nemoj da joj ništa kažeš. Neka nje, ona je dobra. I tako, neka počiva u miru, drago mi je što je bio takav i što sam ga znao.
Iako je bio svestrani književni stvaralac, Rebronja je prije svega bio pjesnik, neko u kome se objedinilo ono epsko i lirsko u Sandžaku. A i sve okolnosti su bile tu. Jedan od njegovih bližih rođaka bio je čuveni guslar Kasum Rebronja, tako da se u planinskom Bihoru, kada stignu hladne zimske noći, nije imalo što drugo raditi osim slušati i pričati. A ako ko zna na ovom svijetu pričati, to su Bihorci. I to je ono epsko što odjekuje između Ismetovih stihova. Za ono lirsko pobrinula se ta mitska rijeka Lim. Niko ponikao blizu te vode nije mogao pisati poeziju, a da makar jednu ne posveti njemu. Kako preći Lim? Pitam goniče, pitam kirđije, prodavce duhana, prodavce soli, pitam proizvođače brezovih metli sa trgova gospodskih, svirače, kradljivce zvona, čuvare stada, pitam kako preći Lim? I niko ništa neće da mi kaže. Neće da kažu konjanici, trkači, kočijaši, drvoseče. Neće da kažu skupljači fotografija za uveličavanje, neće karavlasi, niti njihove igle, brdila, sita, vretena, njihov majmun. Neće da kažu združeni čobani, neće merino ovce, neće. Neće sveštenici, neće upravnik pošte, šef neće, kancelarija neće, vodeničari neće, Lim ne mogu da pređe. Prvu knjigu poezije, Pokazivanju samog Rebronje, objavio je u Pljevljima, a izdavač je bila Međurepublička zajednica za kulturu. Predsjednik i urednik u ovoj ustanovi kulture bio je Ćamil Sijarić, koji će postati Rebronjin prijatelj do groba. Imao sam čast i zadovoljstvo da poznajem Ismeta Rebronju. Sretali smo se u Novom Pazaru i u Bijelom Polju. Kad god bih došao u Novi Pazar, sjeo bi sa Ismetom Rebronjom i sa drugim novopazarskim piscima u čuvenu kafanu Lipa. I tu bismo sjedeli, pričali o književnosti, pričali o životu uopšte i imao sam to zadovoljstvo da dok sam radio kao novinar u podgoričkom listu Publika da uradim jedan intervju sa Ismetom Rebronjom koji je možda danas interesantniji nego tada kad smo uradili taj intervju. Jer tada, to što mi je tada ispričao Ismet u tom intervju danas ima veću važnost za mene kao pisca, ima veću važnost nego tada. Jer kao što znamo, novinarstvo ima ambiciju da informiše. I ja sam tada to razumio kao informaciju. Međutim, sada taj intervju doživljavam kao život. Sa Ismetom sam puno pričao o književnosti, odnosno Ismet je pričao, a ja sam slušao. I od Ismeta sam učio kako se postaje pisac, kako se postaje čovjek uopšte. Ismet je bio jedan mudrac koji se rijetko sreta. On je jasno, sa onim sa kim je sjedio, jasno je pokazivao da li mu taj neko sa kim sjedi prija ili mu ne prija. I bili smo sa Ismetom načisto kad su u pitanju međuljudski odnosi. Odnosno ono što je za Ismeta bilo karakteristično jeste da Ismet nije podnosio, da se banalno izrazim, foliranje u književnosti. Nije podnosio foliranje u životu. On je dakle i život i književnost u punom kapacitetu uzimao i zbog toga na kraju krajeva Ismet je jedan od najvažnijih književnika na južnoslovenskim prostorima. A kada je sama poezija u pitanju, to je sigurno je u samom vrhu južnoslovenske poezije. Sjećati se na Ismeta Rebronju i vrijeme u kojem je radio i stvarao zahtijeva zaista dugo promišljanje. O njemu bi se moglo govoriti naširoko jer se radi o čovjeku koji osim toga što je bio vrsni književnik, poeta,
On je bio izvanredan naučni radnik, analitičar, čovjek svoga vremena, čovjek koji nije časa časio da oko sebe okupi i sa njima i da ih konsultuje najmudrije ljude svog okruženja. On je čovjek iz naroda koji je potikao iz Bihora, jedne regije Sandžaka. Došao je pun svježine, ovdje se obrazovao u Novom Pazaru. Oko njega, nakon što je postao značajno ime u književnosti, okupljao je veoma veliki broj istaknutih intelektualaca, pisaca, naučnika, svih ljudi od pera, svih ljudi onog kova kakav je i on sam bio. Samo da pomenemo neke ljude kojima se oduševljavao. Prvo, ne bih rekao da mu je uzor, ali više mu je bio lični prijatelj i savjetnik, naš veliki Ćamil Sijarić, tu je Radomir Brajković, tu je veliki Vasko Popa, tu je sam Skender Kulenović, čija poezija ima i tekako velikog utjecaja na promišljanja poetska Ismeta Rebronje. Tu je Izet Sarajlić, tu su značajna imena, naročito Stevan Rajičković. On je u klubu književnika u Beogradu, nakon što je postao poznat pjesnik, poznat po svojim objavama, po svojim knjigama, on je značio jedno izuzetno ugledno ime u svijetu književnosti, u svijetu ovih ljudi, kako mi to kažemo, obrazovanih, koji su iz visokog pozicionog registra. Naredna knjiga Ismeta Rebronje je izložba, koju čine uvodna pjesma i 3 lirska pasaža: Groblja, naselja, planina. Opet prepoznatljiv pjesnik koji u ono doba kad se pisalo ponajviše o prugama, o borcima, o pobjedama, piše o onome što predosjeća: protesti protiv nepravde, protiv nepravedne raspodjele hljeba. Slijedi knjiga Gazilar, koju je Rebronja nazvao po novopazarskom groblju, što u prevodu znači junačko groblje. Knjigu je objavio Nolit sa propratnim tekstom Vaska Pope. Slijede knjige Sreda i Sreda kći i Keronika, a između njih prozna knjiga Bijeli unuci. Rebronja se sve više zanima za slovensku mitologiju, čita, istražuje i tumači riječi, običaje, procesije. Za to vrijeme Rebronja je radio u novopazarskom listu Bratstvo i u radiju kao urednik, kratko i u Domu kulture. Njegova porodica se već početkom 70. godina doselila u selo Podbijelje kod Novog Pazara. Ovo je period pune afirmacije i priznanja stvaralaštva Ismeta Rebronje. Književnik će sarađivati sa skoro svim značajnim književnim časopisima u zemlji i biti učesnik skoro svih značajnih, posebno pjesničkih manifestacija. Također postaće spiritus movens u organizaciji kulturnog života Novog Pazara. Ono što je zanimljivo za taj kraj jeste da je jedan od njegovih bližih rođaka bio i narodni guslar Kasum Rebronja. Samim tim Ismet je imao priliku da se upozna sa tom vrstom tradicije odrastajući u Goduši. Ali sa druge strane, vidite, ni Bijelo Polje ni Lim nisu daleko. A tu je, znate, bila ona, mislim da su Lim i Bijelo Polje donijeli onu lirsku stranu njegovog stvaralaštva. Tako da su se, ja bih rekao, u Rebronjinom stvaralaštvu na najljepši način spojili i epika i lirika ovih prostora. I to se zapravo vidi i u onome što je bilo njegovo književno stvaralaštvo. Stvaralaštvo Ismeta Rebronje možemo podijeliti u 2 velika polja. Prvo polje je ono u kom se iskazao i izrazio kroz poeziju i kroz prozu, a drugo polje jeste polje u kojem je iskazao ono što jeste nauka i eseistika. Svakako da je ono što je vezano za drugo polje Ismeta Rebronje, nauka prije svega, do sada nije bilo u fokusu interesovanja svih onih koji se bavili proučavanjem njegovog ukupnog stvaralaštva. Ono na što posebno treba istaći kao posebnu važnost njegovog naučnog dijela jeste bavljanje etimologijom.
To je jedna veoma važna nauka i ono što je on objavio za života, što je radio tokom života i kasnije nakon smrti objavljeno, predstavlja jednu dragocjenost ukupnoj etimologiju. Pomenut ću samo da je veoma važno reći da je on za života objavio knjigu etimoloških studija Sokratov pas, u kojem je iskazao sve ono što je vezano za etimologiju i koliko je etimologija važna za sve one koji se bave književnim dijelom, odnosno za pisce, bilo da se iskazuju kroz poeziju ili prozu. On je zaista pokazao da je čovjek riječi i od riječi. Nije ni čudo jer potiče iz kraja gdje se lijepo govori. On je pokazao da je riječ zapravo njegov alat. Bilo da piše poeziju ili prozu, pokazao kroz ono što jeste proučavanje riječi koje je kroz etimološke studije iskazao, a posebno kroz knjigu Etimološki rečnik, Etymologikon, koji je objavljen posthumno. To je rečnik koji sadrži nešto više od 2000 riječi i kojima je iskazao sve ono što je vezano za riječi koje je on proučavao tokom svoga životnog vijeka, koje su vezane ne samo za poeziju i prozu, nego, rekao bih, prije svega za toponimiju i antroponimiju. U tom rečniku ćemo naći sve one sadržaje koji su, rekao bih, veoma značajni za dalja proučavanja riječi, ne samo iz kraja odakle on potiče, gdje je radio ili boravio, nego na ukupnom štokholmskom području. Kada govorimo o etimološkom rečniku njegovom, reći ću da je to značajan doprinos onom prvom rečniku Petra Skoka koji je objavljen u 4 toma. Zapravo, kada sam se bavio proučavanjem određenih prezimena u Bihorskom kraju, vidio sam i prezime Rebronja i onda na prvi pogled sam se zapitao dakle je to prezime. Kada pogledate njegov etimološki rečnik, pogledate njegovu biografiju, vidite dakle da on potiče iz Goduše, sela u kojem se nalazi jedan predio koji se zove Rebro. I zapravo u njegovom etimološkom rečniku vidjet ćemo i značenje tog toponima. On svaku odrednicu, svaki etimon na poseban način posmatra, pa ćemo konkretno vidjeti kada je toponim Rebro u pitanju da on daje gdje se sve nalazi ovaj toponim, da se nalazi kod Zagreba, da se nalazi u dijelu koji je na srpsko-bugarskoj granici prema Perniku, ali svakako i ono što je dato u drugim rečnicima, prije svega u Vukom rečniku, gdje se od tog toponima izvode i druga prezimena. Kao što i prezime Rebronja izvedeno od tog toponima i zapravo pokazuje da su mjesta porijekla određenih prezimena veoma uticali na nastanak određenih prezimena. Zapravo pokazuje kroz ono što je sagledavanje etimologije koliko je važna etimologija, jer on za svaku odrednicu daje i ono što je porijeklo te riječi, što je veoma važno, i ono što je rasprostranjenost te riječi ili izvedenica od te riječi. Ovdje ćemo konkretno ovom toponimu Rebro vidjeti da je, kako i on sam navodi, jedan balkanski supstrat i da je zaista rasprostranjeno i kao toponim i kao riječ na cijelom balkanskom prostoru. Tu ćemo vidjeti mnogo toponima koji su vezani ne samo za Bihor i za krajeve gdje on prije svega živio i radio, a značajan dio se odnosi i na Novi Pazar. Vidjet ćemo i kako on tumači te toponime koji su vezani za Bihorski kraj. Veoma interesantno značenje Bora u Gornjem Bihoru ili Gubavča, sela u Donjem Bihoru. To će svakako postaći i mlađe naučnike koji se bave lingvistikom da na pravi i temeljan način sagledaju sve ono što je on doprinio kao i književnik i kao naučnik razvoju lingvistike. Ne čudi što je on riječ uzeo kao alat koji mu koristi za umjetnički iskaz, ali svakako i ono što je proučavanje u oblasti lingvistike. Ismet Rebronja ostaje kao jedan važan intelektualac svoga vremena, ali s obzirom na zaostavštinu književnu i lingvističku pokazao je dakle da mlađi autori moraju da se na ozbiljan način bave riječju, jer on nije pisao brzo, odnosno vraćao se svojim stihovima, svojoj prozi i na izvjestan način je pokazao da pjesma ne može nastati u jednom dahu, da joj se treba vraćati i da
kroz ono što je njegova zaostavština, imao sam priliku da sagledam određene rukopise, koliko je samo se on bavio riječju, koliko je uvažavao riječ i koliko je dotjerivao svoju poeziju i svoju prozu. To bih uporedio i sa onim što je dato u mnogim teorijama književnosti kod velikih pisaca, kako su od nastanka prvobitnog stiha ili proze do onoga kada se preda u štampu, koliko je stvaralačke energije utrošeno da se sve to predoči čitaocima i da danas bude blago. Ismet Rebronja, neosporno je, pisac i čitanki i lektire, pripada onim intelektualcima koji su pokazali da je pjesnik probuđeni dio naroda, koji zna šta je bol, šta je gorčina i šta je ljubav. Ostaje kao intelektualac, ostaje kao naučnik i ostaje kao književnik. Zadovoljstvo je svakako kraja odakle potiče, Bihorskog kraja, što je imalo takvog intelektualca i što mogu da se diče ovakvim piscima. Ono što ja mislim jeste da se Ismet nije još uvijek pročitan na pravi način, njegovo književno djelo nije vrednovano onako kako treba da se vrednuje. I u tom intervjuu, tada kad smo razgovarali, to je bila 2002. godina, Ismet mi je rekao da on nije ni crnogorski ni bosansko-hercegovački pisac. Ako izuzmemo dakle tu knjigu prvu koja je objavljena u Pljevljima kod Međurepubličke zajednice, nijedna druga knjiga za njegovog života nije objavljena niti u Crnoj Gori, iako je rođen u Crnoj Gori u Goduši kod Bijelog polja, nije objavljena ni u Bosni ni u Crnoj Gori. I on mi je tada rekao da vjerovatno bio je ljut, pretpostavljam, na izdavače u te dvije države, jer Ismet je pripadao, odnosno njegova poezija je pripadala svim narodima na prostorima bivše Jugoslavije, a i šire. A onda su došle 90. ratna histerija i odlazak desetina hiljada ljudi iz Sandžaka u izbjeglištvo. Rebronja, razočaran i užasnut onim što je imao priliku da doživi, samovoljno se izolovao od društvenog života. Do kraja 20. vijeka objavit će samo CI priče i zbirku poezije Jesen praznih oraha. Svojim raskošnim književnim djelom Ismet Rebronja dešifruje mnoge detalje iz civilizacijskih slojeva na prostoru Bihora i to ukupno smješta u ukupni civilizacijski obris svih onih vrijednosti koje karakterišu i znače u nekom vremenu i današnjem prostoru. Njegovo djelo, na izgled jednostavno, a vrlo duboko, prepleteno je simbolikom i filozofijom prastarih naroda, mitskih i inih bića, kojima nam predskazuje svijet novih pobožnika i ludaka. Mislim da ukupno, ne samo Bihorci, nego bošnjački narod, pa i ukupno kulturni svijet na ovim prostorima duguje Ismetu Rebronji jedno novo iščitavanje svih njegovih djela i preispitivanje svih onih riječi kojima je on zapretao i zaogrnuo svoje književno i pjesničko djelo ukupno. Nemoj da ideš te u Godušu, govorili su stari, jer tamo vade dušu. To je bila šala u neko vrijeme mog djetinjstva kada smo pominjali da idemo kod naših rođaka Durovića, gdje sam inače prvi put vidio Ismeta Rebronju, učitelja za koga su pričali da je strog, traži od djece da čitaju i da redovno dolaze na časove. Ismet je otišao iz Goduše na njegovu sreću, ali zato se ostvario kao istraživač i pjesnik i književnik, kome eto i dan danas dugujemo puno toga i mislim da njegova djela treba što prije objaviti u novim izdanjima
sa novim tumačenjima i novim studijama o svemu onome o čemu je on pisao. Na tom tragu u saradnji sa Farukom Dizdarevićem mi smo 2015. u Petnici organizovali jedan ozbiljan stručni skup na kome je izlagalo više pisaca i analitičara književnosti i taj zbornik pod naslovom Univerzalne i zavičajne refleksije u djelima Ismete Rebronje je objavljen i dostupan i može biti također neki mali putokaz za nova preispitivanja Ismetovog djela. Kasnije možda treba pomenuti to da je Centar za kulturu u Bijelom Polju formirao jedan izdavački odbor koji se bavio zaostavštinom Ismeta Rebronje, pa je nakon Ismetove smrti objavljeno nekoliko knjiga u izdanju Centra za kulturu u Bijelom Polju. Tako da, evo, zavičaj se još uvijek nije na pravi način odužio Ismetu Rebronji, a boga mi ni država Crna Gora u kojoj je Ismet ponikao. Ismet Rebronja napustio je ovaj svijet 1. maja 2006. godine, u 64. godini života. Ali to nikako nije bio kraj njegovog književnog života. Naprotiv, ako izuzmemo period od 1972. godine do 1991. nesumnjivo da je književnik Rebronja post mortem književno bio živ više nego ikada. Tako će u godinama poslije književnikovog fizičkog odlaska sa ovog svijeta biti objavljeni poezija Nula insula i Magnet i algebra, priče Pad Grčke, etimološke studije Sokratov pas i etimološki rječnik. Ismet Rebronja je nezaobilazan kada je u pitanju historije književnosti ovih prostora. Njegovo djelo do sada je bilo predmet mnogih okruglih stolova, naučnih i stručnih skupova, studentskih radova, doktorskih disertacija. Također, ni sredine za koje je Rebronja bio privatno vezan, od njegovog rodnog Bijelog Polja pa do Novog Pazara, makar jednim dijelom su shvatile značaj i važnost Rebronjenog djela. Kada je u pitanju književni dug prema ovom velikom piscu, najdalje je otišao grad Novi Pazar, gdje je od ove godine ustanovljena nagrada Ismet Rebronja za najbolju knjigu poezije, objavljenu tokom godine u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Ali ono što je mnogo važnije i od nagrada, ulica, trgova koje nose i nosiće ime Ismeta Rebronje, jeste nešto drugo. Njegova književna ostavština, prvenstveno poezija. Rebronje je, u to nema sumnje, najveći savremeni pjesnik Sandžaka. U svojoj poeziji on je izvukao na svjetlo dana sve slojeve prošlosti, od Ilira preko Grka, Rimljana, Slovena, Osmanlija. Ali je, pored toga, Rebronja odlično poznavao sadašnjost i shvatao budućnost. Kao da je naslutio ovo vrijeme u kojem će čovjek, saznajući sve više tajne univerzuma, stalno postajati manji pod zvijezdama, svjestan da je njegovo trajanje u odnosu na sve te svijetove samo jedan trenutak i ništa više.